Praise the Lord, everybody. Kiitos Jumalale kõik. Let's stand. Tõuseme koos. Good to see you today in the house of the Lord. Hea teid näha täna issanda kojas. Praise God. See somebody new, shake their hand Kui näed kedagi uut, tervita neid. as you are already doing. Nagu Jeesus juba teeb. Amen. Let's everybody stand and let's give God some praise. Tõuseme ja anname Jumalale kiitust. Thank you, Father, for your goodness, your mercy. Thank you, Lord, for the opportunity we have today to be in the house of God, to be with your people, Lord. It's so good to see all of us here today, worshiping you, Lord, giving you praise. Pray, God, for your anointing to rest upon our ears to hear today. Touch our minds, oh God, and help us to focus on the goodness of God and the mercies of God and the blessings of God and your faithfulness. Lord, you are so good to us. We give you praise, we give you glory. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Amen. God is so good. Jumal on hea. Amen. He is so faithful to us. Ta on meie vastu ustav. Amen. He wants to help us. Ta tahab meid aidata. My wife and I yesterday went down to the sea because it was a sunny day. Koos naisega me eile käisime mere ääres, kuna oli päikseline. And where we were walking, we could see some boys playing in the water. Ja kui me kõndisime, siis me nägime mõningaid poisse vees mängimas. They were trying to build a dam and stop the water. Nad üritasid tammi ehitada ja peatada vett sellega. And my wife and I said, they need to put the board on this side. They were putting the board on this side. They needed to put it on this side. Ja me naisega mõtlesime oma vahel, et nad peaksid selle lauajupi panema tahapoole, mitte ettepoole. And of course, we thought we were smarter than them. Ja muidugi me arvasime, et me oleme nendest paremad. And that our advice would help them. Ja et meie nõu aitaks neid. But they weren't interested in our advice. Aga neil ei huvitanud meie nõu. They were having fun, they were playing. Neil oli lõbus, nad mängisid. But I wondered if sometimes God looks down on us, Ja ma vahel mõtlen, kas Jumal vaatab meie sees peale, us struggling, näeb meid raskustes. and all week long He's being saying, let me help you. I can fix that. Ja terve nädal ütleb, et las ma aitan, ma saan seda parandada. And that's why David said when he came into the house of the Lord, when he came into the presence of God, Ja see on, miks Taavet ütles, kui ta sisenes Jumala ligiolusse, then he understood. siis ta mõistis. God, help us today. Jumal, aita meid Help täna. us this morning Aita meid see hommik. to understand. Aita meid mõista. He's here to love on us, Ta on siin, et meid to armastada. strengthen us, Meile jõudu to anda. encourage us, Meid julgustada. to give us a word from the Lord today. Et anda Jumalalt sõna. Amen. Let's receive that from the Lord. Võtame selle issanda One more käest time vastu. before they come to sing, let's love God some more. Veel kord, enne kui me jõuame lauludesse, anname Jumalale tänu. Thank you for your goodness to us today. Thank you, Lord, for this great opportunity to be in your presence, to receive, God, your help and your strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. You're such an awesome God. We give you praise, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Amen. God is good. Jumal on hea. Amen. Amen. Hallelujah. Let's worship Him together. Sa
kogu meie kiitust. And when he starts to open up Kui me avame ennast and invite him, ja teda kutsume, guess what? siis arvake ära, He comes. tema tuleb, He is ready. tema on valmis. Hallelujah. And everything that we need, Ja kõik, mida me vajame, we can bring to him. me saame teda ette tuua. Hallelujah. Amen. Let's keep worshiping.
more and more each day, iga päev and rohkem. especially in a time like this. eriti nende aegadel. Everything is so uncertain. kõik on nii ebakindel, He is our rock. aga tema on meie kalju. He never fails. tema ei lähe kunagi alt. Hallelujah. We can trust Him. We can depend on Him. Can we pray together right now? Lord Jesus, hallelujah, I trust you. Lord Jesus, you are my sure foundation. You are the rock that I trust, that I lean on. Hallelujah, hallelujah. Encourage someone today, Lord. Hallelujah. Before
your name like your name, oh God. Lord, we invite your presence to fill this place, Lord. Invite you, Lord, to have your way in our hearts today. Speak, oh Lord. Heal, oh Lord. Oh Lord Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Why don't you lift your hands with me? kas tõmba kätt koos minuga? Let's just stand and worship the name of the Lord Jesus. Seisame ja ülistame Jumala Jeesuse nime. Lord, you're worthy of praise today. Sa oled väärt kiitust täna. You are great. Sa oled vägev. You are worthy of praise. Sa oled väärt kiitust. We honor you today. Ja me austame sind täna. Lift our voices to you. Tõstame oma häält sinu ette. We worship you today. Ülistame sind. You are the King of glory. Sina oled aukuningas. Almighty God. Kõige vääriline Jumal. Blessed be your holy name. Kiidetud on sinu püha nimi. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Why don't you just reach out to God? Sirutame meile Jumala poole. Why don't you just reach out to the Lord? Sirutu Jumala poole If you meile. have a need in your life, Kui sul on elus midagi the südamel, Lord hears your prayer. Jumal kuuleb sinu palvet. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. I feel the presence of the Lord Tunnen today. Jumala liiguluda. So good to be with all of you. On hea kõigi teiega olla. Thank you for those that are watching us by way of the web. Aitäh kõigile neile, kes interneti teel Welcome to vaatavad. all of you. Благодарю всех, кто сегодня присутствует. Welcome in Tere Jesus' name. tulemast. Добро Man, пожаловать it's в so свои good to песни. be together. On hea koos olla. And most of all, it's good to be together with the Lord. Ja üle kõige on hea olla koos Issandaga. Aren't you thankful that He's in your life? Oled sa tänulik, et ta on sinu Aren't elus. you thankful for His presence? Tema liiguludes tuled sa tänulik. I'm so thankful for the Lord's goodness. Olen tänulik Jumala headuse eest. Я благодарю Тебя за Божию I доброту. want to go to the word of the Lord in the book of the prophet Micah. Tahan minna Issanda sõnasse prohvet Miika Я raamatusse. хочу Look читать at chapter 7 and verse number 8. Arvates peatüki 7 ja salmi 8. Thousands of years ago, this prophet wrote the words of the Lord Tuhandeid aastaid tagasi see prohvet kirjutas üles Issanda sõnad, that still speak to our hearts today. mis meie südametes endiselt täna räägivad. Micah chapter 7 verse 8. Miika 7. peatükk ja salm 8. Do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will arise. Ära rõõmusta minu pärast mu vaenlane, kui ma langen, siis ma tõusen taas. When I sit in darkness, Siis ma tõusen üles. Kui ma istun pimeduses, the Lord will be a light to me. siis on Issand mulle valguseks. Has anyone ever sat in a dark place in your life before? Kas on keegi kunagi pimedas kohas enda elus istunud? But you reached out to Jesus Christ Aga sa sirutasid Jeesuse poole välja and He shined His light into your situation. ja ta säras oma valgust sinu olukorda. Is there anybody like that today? Kas on kellelgi nõnda läinud? Have you experienced the goodness of the Lord? Oled sa Issanda headust Oh kogenud? man, why don't you one more time give thanks to the Lord? Siis veel kord anna tänu Lord, Jumalale. your goodness endures forever. Sest sinu headus kestab Your igavesti. truth extends to every generation. Sinu tõde ulatub iga põlvkonnani. Hallelujah. We thank you, Ja Jesus. täname sind Jeesus. Praise God. Praise God. Kiitus Jumalale. Hallelujah. I don't believe in talking to the devil and having a conversation with him, really. Ma ei usu kõnelemisesse saatanaga ja temaga rääkida. I certainly don't want to spend my time and attention on the devil. Kindlasti ma ei taha oma tähelepanu pöörata saatana poole. I want to just focus my attention on the Lord. Tahan lihtsalt keskenduda oma tähelepanu Jumala peale. But when I fall, Aga kui ma langen, then I could tell the devil, siis ma saan öelda saatanale, do not rejoice against me, my enemy. ära rõõmusta minu vastu, For when I fall, I shall arise. sest kui ma kukun, tõusen ma uuesti üles. Oh man, I'm so thankful for victory today. Ma olen tänulik võidu eest täna. Praise God. If you're thankful for victory, just one more time, would you just give praise to the Lord? Kui sa oled samuti tänulik võidu eest, siis veel korra anna tänu. Hallelujah. Lord Jesus, we give praise to you today. Ma annan sinule kiitust. Hallelujah. Thank you for victory. Tänu võidu eest. Praise the name of Jesus Christ. Kiitus Jeesus. Praise God. Amen. The way of sin Patu meetod is to rise up in rebellion. on
on tõusta üles mässumeelsuses or to rise up in retaliation or revenge või et tõusta üles kättemaksuks or in other selfish ways. või teistel isekatel viisidel. Sometimes someone does something bad to us vahetevahel keegi teeb meie vastu midagi halvasti and it's like the inside of us rises up. ja just miski meie sees tõuseb üles. We might rise up in anger. võib-olla tõuseb üles olles vihased. We might rise up in hatred. võib-olla vihkamises. But the way of God is different. aga Jumala viis on teistmoodi. The way of God is to rise up where we have fallen, see on, et tõusta üles kohas, kus me oleme kukkunud, where we've fallen from sin, kus me oleme patust kukkunud, where we've fallen from selfishness. kohas, kus me kukkusime olles isekad. And we rise up to do God's will. ja me tõuseme üles, et teha Jumala tahet. Amen. I want to rise up to do the will of ma God. tahan tõusta üles ja teha I Jumala want to tahet. rise up to do harm to someone ma else, ei taha tõusta, et kellelegi kahju no teha. matter what they've done to me. olenemata sellest, mida ta minu vastu But tegi. I want to rise up in God's will. aga ma tahan üles tõusta Jumala tahtes. God's will is for you to rise. Jumala tahe sinu jaoks on, et üles God tõusta. doesn't leave you where He found you. Jumal ei jäta sind sinna paika, kus ta sind leidis. Amen. Aren't you thankful for that? ole sa sellest tänulik. But He wants to lift you up always. aga ta tahab sind alati üles tõsta. And I need to be lifted up sometimes. ja mind peab aeg-ajalt üles tõstetama. Has anybody ever fallen down? kas on keegi kunagi komisjoni kukkunud? Maybe your health was bad võib-olla su tervis oli halb and you fell. ja sa kukkusid. And someone needed to lift you up. ja keegi pidi aitama sind üles tõusta. You needed some help. vajasid mingit abi. When I was a boy, I fell off of some stairs and I broke my left arm. lapsena ma kukkusin treppide pealt alla ja murdsin vasaku käe. I was in a lot of pain. see tekitas palju It valu. was my own mistake. I was jumping down the stairs. see oli mu enda viga, kuna ma hüpates liikusin treppidest alla. But my father came. aga mu isa tuli And you know what he did? ja kas teate, mida ta tegi? I must have been 11 or 12 years old. ma olin võib-olla 11 või 12 aastat vana. But that strong man picked me up completely aga see tugev mees tõstis mind täielikult üles and carried me back up the stairs ja kandis mind treppidest uuesti üles and called the ambulance. ja kutsus kiirabi. And God wants to do that for you when you fall. ja Jumal tahab nõnda teha sinuga, kui sina oled kukkunud. God is not one who sits by and laughs when you fall in your calamity. ta ei ole selline, et ta seisaks kõrval ja naeraks sinu olukorra üle God doesn't try to trip you. ega ürita sind trikitada. But when your enemy trips you or when your own foolishness trips you, komistama panna, aga kui vaenlane paneb sind komistama your Father in heaven või su enda eksimus wants to run to you if you'll let Him paneb sind komistama, and siis su pick taevane you isa, up from where you've fallen siis su taevane isa tahab tulla ja and üles raise you back up. tõsta sind ning tõsta üles uuesti Hallelujah. jalule. I'm so thankful for a Father in heaven, aren't you? ma olen tänulik taevas isa eest. Amen. Hallelujah. Man's way of rising up glorifies man. inimese viis üles tõsta annab inimesele endale au. But God's way of rising up glorifies God. aga Jumala viis üles tõsta annab temale au. So I want to preach to you this topic today. ma tahan sellest mõttest jutlustada. Rise up. tõuse üles. Why don't you close your eyes with me? sulgeme koos silmad And why don't you ask the Lord to help you to rise up today? ja palume, et Jumal aitaks meil üles tõusta. Lord Jesus, speak to my heart. issand, kõnele minu südamega, Lord, talk to our hearts. kõnele meie südametega. Help us to rise up aita meil üles in tõusta your will, sinu tahtes, in your purpose, sinu eesmärgis, in your plan sinu plaanis, to glorify you. sinule au anda. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. In the book of Acts, chapter number 12, Apostlite tegude 12. peatükis, and verse number 7, salmis 7. it says, Now behold, an angel of the Lord stood by him, ja ennäe, issanda ingel seisis seal and a light shone in the prison. ning valgus helkis vangivangis. This was one of the dark times in the early history of the church. see oli varajase koguduse ajaloos üks tume hetk. Herod had arrested
James and had killed him with the sword. Herodes oli Jaakobuse kinni võtnud ja tema hukanud. And it pleased the people who didn't believe that Jesus was the Messiah. Ja see tegi head meelt nendele inimestele, kes ei uskunud Jeesust kui So messiat. he wanted to do it again and he arrested Peter. Ja ta tahtis seda teha uuesti ning ta lasi Peetruse kinni võtta. And he chained him between two guards in the prison. Ja ta pani ta ahelatesse kahe valvuri vahele. And you know what was coming the next morning. Ja me teame, mis juhtus järgmine hommik. His execution. Tema hukkamine pidi aset leidma. But an angel of the Lord came in the middle of the night. Aga issanda ingel tuli keset ööd And a light shone in the prison. ja valgus säras selles vanglas. Even when I fall, Isegi kui ma kukun, I will ma arise. tõusen üles. And the Lord shall be a light about me. Ja issand saab küll olema valguseks. Praise God. And the angel struck Peter on the side. Wake up. Ja ingel äratas Peetruse ülesse, And raised him up, saying, tõstis ta ülesse ning ütles, Arise quickly. tõuse kiiresti. And his chains fell off his hands. Ja Peetruse ahelad langesid kätte ümbert maha. And I want to say to you Ja tahan öelda täna, that whether you've fallen in your own foolishness, et olenemata, kas sa oled or whether you've fallen because someone has attacked you or your enemy has attacked you, olenemata sellest, kas sa oled kukkunud omaenda vea tõttu või on sinu vaenlane God's word for you today is arise. saanud kukkuma, siis Jumala sõna sinu jaoks on And when tõusta you üles. do, the chains will fall off of you. Ja kui sa seda teed, siis ahelad langevad su kätelt maha. So don't stay knocked down Nõnda ära püsi maha lööduna in the painful situations of life elu valulikus or the olukorras moments of sin and weakness. või patu ja tõrkuse hetkes. But I want to say to someone today, Aga ma tahan kellelegi öelda täna, get back up again. tõuse uuesti ülesse, Arise, tõuse üles and God will give you light. ja Jumal annab sulle valgust. Hallelujah. In the book of Ephesians chapter 5, Efesuse raamatu 5. peatükis, and verse 14, salmis 14. therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead, Seepärast on öeldud, ärka üles, kes on magad, and Christ will give you light. ja tõuse üles surnuist, siis annab sulle Kristus. You may be dead in trespasses and sins, Sa võib-olla oled üleastumistes ja patus surnud, because the Bible says all have sinned and fallen short of the glory of God. sest piiblis on kirjas, et kõik on teinud pattu ja ilma jäänud Jumala aust. We don't deserve his light or his glory. Me ei vääri tema au. We've all made our mistakes. Me oleme kõik oma vigasid teinud. There's not one righteous. Ei ole ühte No, ainustki not one. õiglast, mitte kedagi. Only Jesus was sinless. Ainult Jeesus oli patuta. So I speak a word of encouragement to someone today. Nõnda ma kõnelen kellelegi julgustuse sõna. If you're struggling with sin in your life, Kui sul on raskusi patuga enda elus, the word of God for you siis Jumala sõna sinu jaoks is rise up. on, et tõuse ülesse, Because Christ will give you light. sest Kristus annab sinule valguse. Wake up from the dead, Ärka üles surnuist, from spiritual death, vaimulikust surnust olekust and let God raise you up again. ja lase Jumalal ennast üles tõsta. No matter what has happened in your life to knock you down, Olenemata, mis sinu elus ei ole ka aset leidnud, mis sind on maha löönud, whether it's distractions oli see miski, mis tähelepanu kõrvale or juhtis whether it's painful situations, või mingi valulik olukord. maybe you feel like your life has just been turned upside down. Võib-olla sa tunned, et su elu on täiesti pea peale Everything has töötud, fallen apart. kõik on ära lagunenud. What you need to do is what the scripture says. Mida on vaja teha, on see, mis on kirja And pandud rise up again. ja uuesti tõusta Hallelujah. üles. Hallelujah. If you've fallen in sins or mistakes, Kui sa oled kas patus või vigades kukkunud, go ahead and rise up today. siis lase käia ja tõuse uuesti üles And let God give you light. ja lase Jumalale anda valgust. Hallelujah. Would you just take a moment and talk to the Lord with me today? Võtame hetke ja tänan. Oh Lord Jesus,
We seek your face. issand, me otsime sinu palet. Hallelujah. You call to us to rise up again. sa oled meid kutsunud, et uuesti tõusta And üles. there's always hope as long as we will get up again. ja on alati lootus, senikaua kuni me uuesti tõuseme. Hallelujah. We thank you for your grace. ja täname sind sinu armu We eest, thank you for your mercy and truth. sinu halastuse ja tõe Oh, eest. hallelujah. You're a good father to us. hea isa meie jaoks. Praise the name of Jesus Christ. kiidetud olgu Jeesusele. Hallelujah. There was a prodigal son. oli see kadunud poeg. I'll go to my next point, but let me just say this. There was a prodigal son in the book of Luke, Luuka evangeeliumis oli lugu kadunud pojast, and he wasted his living. kes raiskas kogu oma vara ära. He wasted his inheritance from his father. oma isa pärandi ta kulutas kõik ära. He went to a distant place from where his father was. ta läks ära kaugesse paika. He put some distance between him and his father. ta pani vahemaa enese ja oma isa And vahele. he lived in sin. ja ta elas patus. He lived for himself. ta elas iseenda jaoks. He gave his money to his friends. ta andis oma raha sõpradele. They weren't really friends, but he wanted to buy their friendship to make himself look good. kes ei olnud nii väga tõelised sõbrad, aga ta maksis, et olla nende silmis hea. But then a famine came. aga siis tuli nälg And there will always be some crisis that will come. ja alati tuleb mingisugune kriis. And by this time he had run out of his money. selleks hetkeks oli tal kogu vara otsa saanud. And he didn't have anything left to buy friendship with. ja tal ei olnud enam midagi alles, mille eest saaks sõprust osta. And all of his friends had left him. ja kõik need sõbrad olid tema No one was helping him. maha jätnud, keegi ei aidanud teda. So he finally got a job, and it was the lowest of jobs. lõpuks ta leidis ühe töö ja see oli kõige madalam töö. He was feeding animals, ta toitis loomasid and he wanted to fill his own stomach with what the animals were eating. ja ta üritas oma kõhtu täita sellega, mida loomad sõid. And Jesus tells the story, and he says the young man finally came to himself. ja Jeesus rääkis seda lugu ja ta ütles, et see noor mees lõpuks sai aru. Luke chapter 15 verse 18, he says this. Lukas peatükis 15 ja salm 18. I will arise ma tõusen and go to my father ja lähen oma isa juurde and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. ja ütlen talle, isa, ma olen pattu läinud taeva vastu ja sinu vastu. And when we rise ja kui me tõuseme üles and return to our father, ja läheme tagasi oma isa juurde, our father will do just like this father that Jesus spoke of. siis meie isa teeb täpselt nõnda nagu see isa, kellest Jeesus kõneles. He will run to us ta jookseb meie suunas and embrace us, ja võtab meid vastu and he'll cry, ja ta nutab koos My meiega. son who was dead is alive. mu poeg, kes oli surnud, on elanud. You'll tell him, sa ütled võib-olla talle, I have sinned against ma you. olen sinu vastu pattu teinud. And he'll interrupt you. ja ta segab vahele And he'll say, bring a robe ja ütleb, et tooge kuu and prepare a celebration. ja valmistage ette pidusöögi. Because my son who was lost is found. sest mu poeg, kes oli kadunud, on uuesti He who leidnud. was dead is alive. tema, kes oli surnud, on jälle elav. God loves you today. Jumal armastab sind täna. Don't let your enemy lie to you. ära lase oma vaenlasel sinule Don't be valetada. discouraged today by your mistakes. ära kaota julgust oma vigade Your tõttu. father loves you. su isa armastab And sind he will run to you ja ta jookseb sinu poole. if you will arise. Kui sa tõused Hallelujah. üles. Hallelujah. Jesus, help us to arise. Praise God. Jesus came to the town of Bethsaida. Jeesus tuli Betsada linna They brought a blind man to him. ja tema juurde toodi üks pime And mees they asked him to touch him. ja ta paluti, et ta teda puudutaks. And Jesus touched him. ja Jeesus puudutas teda And the blind man received back partial sight. ja see pime mees sai tagasi osa oma nägemisest. He was restored halfway. ta sai poolenisti terveks. He said, I see men as trees walking. ta ütles, ma näen inimesi kui puid kõndimas ringi. And so Jesus made the man look up. nõnda Jeesus pani selle mehe ülesse vaatama. And when he looked up, ja kui ta vaatas ülesse, he was fully healed and restored. sai ta täielikult tervenenud. And he saw clearly. ja ta nägi selgelt. Hallelujah. You need to rise up and look up. sa pead üles tõusma ja vaatama ülesse. God can heal you.
Jumal saab sind tervendada. God can heal you. Ta saab sind tervendada. He can restore you. Ta saab sind taastada. And you can see clearly. Ja sa saad näha selgelt. You may be here today Sa oled täna võib-olla and siin you need a physical healing from Jesus Christ. ja vajad füüsilist tervenemist Jeesuse Or käest. you may be here today and you need a spiritual restoration. Või oled sa võib-olla siin, et vajad tervenemist vaimulikult. Some painful situation has been happening in your life for years. Mingi valulik olukord on olemas olnud sinu elus aastaid And you need restoration. ja sa vajad taastumist. Or you may feel like you can't see your way spiritually. Kui sa võib-olla näed, et sul võib-olla sa ei näe vaimulikult liiga And kaugele you need Jesus to touch your life ja vajad, et Jeesus puudutaks and sinu to elu help you to see clearly again. ja aitab sul selgesti taas Hallelujah. näha. I feel like I'm speaking to someone today. Ma tunnen, et ma kõnelen kellelegi täna. Я You чувствую, need что to я look проповедую up. сегодня Pead для vaatama кого-то. üles, Raise your eyes tõstma oma silmad to the things of Для того, God. чтобы поднять Jumala свои asjade глаза. suunas. Focus on Him, keskenduma temale, not on your problem, mitte enda probleemile, not on your limitation, mitte oma piirangutele, not on everything else in your life that seems to be pulling you down, mitte kõigele muule enda elus, mis näib sind tõmbamas alla. but Не на всю rise что up, окружает тебя в этой Rise жизни, up. что тебя Aga tõuse üles, lift your eyes. tõsta üles oma silmad. Подними In глаза Colossians свои chapter на 3, Kolossa 3. the peal. Apostle Paul wrote to the church Apostel Paulus kirjutab sellele kogudusele in verse number 1, salmis 1. and he said, if then you were raised with Christ, Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, seek those things which are above, siis otsige seda, mis on ülal, where Christ is, sitting at the right hand of God. kus Kristus istub Jumala paremal käel. A few weeks ago, I preached about the right hand of God. Mõned nädalad tagasi ma kõnelesin Jumala paremast käest. What does it mean, Jesus sitting at the right hand of God? Mida see tähendab, et Kristus istub Jumala paremal käel? Jesus has all authority and all power. Jeesusel on kogu meelevald ja kogu vägi. He is at the right hand of all authority. Ta on kogu meelevalla paremal käel. So lift your eyes Tõsta silmad and seek the things which are above, ja otsi seda, mis on ülal, where God has all power kus Jumalal on kogu vägi. for whatever situation that you're facing. Mis tahes olukorra jaoks, millega sa võid silmitsi seista. You get knocked down and you get up again. Kui sa kukud, siis sa tõused uuesti. But in order to rise, Aga et üles tõusta, you have to first look up to the things of God. tuleb esmalt vaadata üles Jumala asjade poole. Hallelujah. If you're a follower of the Lord Jesus, Kui sa oled Kristuse järgija, you ought to do as He did peaksid sa tegema nõnda, nagu tema tegi and rise up. ja tõusma üles. Hallelujah. We live in a day when our children are, they have stories of heroes and people with superpowers. Me elame päevil, kus lastel on lugusid If superkangelastest. Jesus had a superpower, Kui Jeesusel oleks mingi supervõime, it was to rise up siis oli see, et tõusta üles. because death could not hold him. Sest surm ei saanud teda The hoida grave kinni. couldn't stop him. Haud ei saanud teda peatada. And when they laid him in the tomb, Ja kui nad asetasid ta hauakambrisse, he had already promised oli ta juba tõotanud in the third day, 3. the päeval, Son of Man will rise again. et inimese poeg tõuseb taas And üles. that's exactly what he does. See on täpselt see, mida ta He teeb. rises up. Ta tõuseb uues And üles. now he has all authority and all power. Ja tal on kogu vägi ja meelevald. Jesus, the Son of God, does not live in the limitations that you and I live in. Jeesus, Jumala poeg, ei ela selles piirangus, milles meie elame. And one day he will call us to rise up with him. Ja ühel päeval ta kutsub meid tõusma üles koos temaga. And we will see him as he is. Ja me saame teda nägema The sellel viisil, glorified Lord. sellel viisil, nagu ta on Hallelujah. And we will be as he is. kilgastatud issand ja me saame olema tema In a sarnased. glorified body, whatever that means. Kilgastatud kujul, mida iganes see ka ei tähenda. And death will have no hold over you. Ja surm ei hoia If sind you've kinni. been born again, Kui sa oled uuesti sündinud, then when he calls, siis kui tema kutsub, you will rise from your grave tõused sa oma hauast. and you will join with him forever. Praise God. Saad olema koos Hallelujah. temaga Aren't you igavesti. thankful for the hope of heaven today? Oled sa tänulik taevase lootuse Oh, eest. death, where
surmavalu, kus on sinu vägi. Hallelujah, hallelujah. Смерть твоя Praise победа. God, praise God. But before that time, Aga enne seda aega He calls you to rise in newness of life. ta kutsub sind üles tõusma elu uudsusesse. How do we Он rise скажет with тебе Him подняться Kuidas me tõuseme в koos духе temaga? обновленной before the жизни. final resurrection? Enne viimast ülestõusu. It comes through the new birth. Прежде tuleb läbi последнего uuesti воскрешения. One man said, saving faith is more than intellectual acceptance, agreeing in your mind. Saving faith is more than saying, I believe, Päästev usk on rohkem kui öelda iseendale ma usun. or verbal agreement where you say, Спасение I это больше, believe чем in the сказать Son of сам God. Nii et себе. see, et sa ütled sõnadega välja, ma usun Jumala pojasse. Faith is more than Нужно that. высказать, Usk что я on sellest верю enam. в Иисуса Faith Христа. includes a response, Usk sisaldab eneses not just a vastamist, verbal response, mitte ainult not just verbaalselt, a mental response, Mitte ainult Соотношение не mõtlemisel, только but an вербальное, actual response or application. aga reaalses tegevuses. в We реальном call it реальном obedient действии. faith. Me nimetame seda kuulekaks usuks, Because James says faith without works is dead. sest Jaakobus ütleb, et usk ilma tegudeta on surnud And you show your faith through your action. ja sa näitad oma usku läbi oma tegude. Jesus didn't just say, I will rise again. Jeesus üksnes ei ütelnud, et ta tõuseb. But he did it. Aga ta tegi seda. And if you believe in Jesus, Ja kui sa usud Jeesusesse, then you also need to identify with his death and burial and resurrection. You need to connect with it. siis sa pead seal tema surma, matmise ja ülestõusuga olema You ühenduses. need to identify yourself with him Ennast tema sees nägema. in the new birth. Hallelujah. How do you do that? Kuidas me seda teeme? You die to sin through repentance. Läbi meeleparanduse sured sa pakuvad And you're buried with him in baptism. ja sa oled temaga koos maetud ristimise vees And you rise through the baptism of the Holy Spirit. ja sa tõused taas üles läbi pühavaimu ristimise. In Romans chapter 1 verse 5, Rooma esimeses peatükis salmi 5, it says, through him we have received grace and apostleship kelle käes ma olen saanud armu ja apostli ameti, for obedience to the faith among all nations for his name. et äratada kuulekust usule tema nime auks kõikide rahvaste seas. How do we obey faith? Kuidas me kuuletame usule? Peter said to the people when they asked a similar question, what shall we do? Peetrus vastas rahva hulgale, kui nemad küsisid sarnase küsimuse, et mida me peame tegema. Peter said in Acts chapter 2, repent Apostlite teises peatükis Peetrus ütles, and be baptized, every one of you, parandage need ja igaüks teist, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Пусть Kristuse nime eest каждый oma pakkuda andeks receive saamiseks the gift of the Holy Spirit. ning siis te võtate vastu pühapäeva valmi. Hallelujah. In Colossians chapter 2, Kolossa teises peatükis Paul said to this church located in present-day Turkey, Paulus kirjutab koguduse, mille asukoht on tänapäeval Türgis. in verse 12, Salmis 12. you are buried with him in baptism, Kui teid koos temaga ristimises maha maeti in which you were also raised with him ja koos temaga üles äratati through faith usu läbi in the working of God Jumala väeste, who raised him from the dead. kes temaga üles äratas surnust. Praise God. You are raised with him. Sa oled temaga koos üles äratatud. Hallelujah. Buried with him and raised with him. Temaga maetud ja temaga üles tõstetud. If you've never been baptized in water in the name of Jesus Christ, Kui sind ei ole kunagi ristitud vees Jeesuse nimes, that is the only way that was ever used by the New Testament church. siis see on ainukene viis, mida kasutati Uue Testamendi koguduses. After the resurrection of Jesus, Peale Jeesuse ülestõusu you'll never read about anyone who's baptized any other way in Christianity. me ei loe kirjast ühtegi teist Why? viisi, kuidas kedagi oleks ristitud. Because at the name of Jesus Christ, Miks? Sest Jeesuse nimes every knee will bow iga kord nõtku and every tongue will ja confess iga keel that Jesus Christ is Lord, et Jeesus Kristus to on the issand, glory of God the Father. Jumala auks. Hallelujah. There's all power and authority for salvation in the name of Jesus. on kogu vägi ja meelevald päästeks Jeesuse nimes. And so a man named Ananias came to Saul of Tarsus.
Фарисеев. Ananias tuli Sauluse juurde, As the Apostle Paul told his story in Acts 22, verse 16. kui apostel Paulus räägib oma lugu apostlite tegude 22. And peatükis, he said, now why are you waiting? salmis 16. 16 Ja mida sa стихе. nüüd ootad? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Tõuse ja lase ennast ristida ning oma patud ära pesta appi hüüdes tema nime. Someone needs to arise. Keegi peab üles tõusma. But before you can arise in new birth, you must be baptized in water in the name of Jesus Christ. Aga enne kui me saame üles tõusta И прежде чем Jeesuse мы можем Hallelujah. восстать, If you're here today and you've never been baptized in water, in Jesus' name, kui sa oled siin ja sind ei ole ristitud Jeesuse если nimesse ты vees, здесь, и ты I еще want не to пришел baptize во you. имя siis Иисуса ma tahaksin Христа, ristida. it's God's will for you to be baptized in water. See on Jumala tahe, et sa saaksid ristitud. I had a baptism 2 weeks ago. 2 nädalat tagasi ma viisin läbi We went ristimise. to the Pirita Jõgi River Läksime Pirita jõe äärde and we had a baptism. ja meil oli ristimine seal. And the person who was baptized came up out of the water rejoicing. Ja see, kes sai ristitud, tuli veest välja rõõmustades. Because when you're baptized in the name of Jesus, Sest kui sa oled ristitud Jeesuse nimesse, everything that Jesus taught is fulfilled. siis kõik see, mida Jeesus õpetas, saab täidetud. And your sins are washed away. Ja su patud on ära pestud. And you can rise in newness of life. Ja sa saad tõusta elu uudsusesse. Hallelujah. I recently preached, humble yourself, and He will lift you up. Hiljuti ma rääkisin, et avalda ennast ja siis tema tõstab sind ülesse. And when you get close to God, He begins to reveal Himself. Ja kui sa jõuad Jumala liigidale, siis ta hakkab ennast ilmutama He rohkem. begins to shine His glory in your life so you can see. Ta hakkab oma, He shines His glory. ta särab oma auga. Hallelujah. It sends you to your knees sometimes, overwhelmed by the power of God. See võib sind suruda su põlvedele, see Jumala ülevoolav au. And people in the Bible have a similar experience. Ja piiblis olevatel inimestel oli sarnaseid kogemusi. In the book of Matthew, chapter 17, Matteuse 17. peatükk. Jesus was on the mountaintop, Jeesus oli mäe tipus and there was a bright cloud that covered him and the disciples. ja oli särav pilv, mis kattis selle paiga. And suddenly a voice came from the cloud Ja hääl kostis sellest and pilvist said, "This is my beloved Son, ja ütles, et see on minu armas poeg, in whom I'm well pleased." Hear him. teda kuulake. And the disciples fell to their faces and were very afraid. Apostlid langesid näoli maha ja kartsid väga. But in verse 7, Jesus came and touched them and said, Aga salmis 7 Jeesus tuli ja rääkis nendega. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neist ülesades, tõuske üles ja ärge kartke. and Jesus is saying to you today, Ja Jeesus ütleb sulle täna, what are you waiting for? mida sa ootad? Why are you hesitating? Miks sa kõhkled? Why are you afraid? Miks sa kardad? Arise. Tõuse, Don't be afraid. ära karda. Hallelujah. John had a similar experience before the glorified Christ. Johannesel oli sarnane kogemus Jeesuse au ees. In the very first chapter of the book of Revelation, Ilmutuse raamatu kõige esimeses peatükis. and he fell at Jesus' feet as dead. Ja ta langes Jeesuse ette kui surnuna. But Jesus laid his right hand upon him Aga Jeesus asetas oma parema käe tema peale and told him, "Do not be afraid." ja ütles, et ära karda. Hallelujah. Someone needs to hear the word of the Lord today. Keegi peab kuulma issanda sõna täna. Don't be afraid. Ära karda. Hallelujah. You can put your hope and your trust in Jesus Sa Christ. saad oma lootuse ja usalduse panna Jeesusesse Kristusesse. Haigus ja isegi surm. Have no permanent hold on you when you've been born again. Sellel ei ole jäädavat võimu sinu üle, kui sa oled uuesti sündinud. God can heal, Jumal saab tervendada, He can raise the dead, ta saab üles tõsta surnuid. and even if not, death cannot hold you in the ground. Ei saa surm sind hoida maas. And one day you will rise again Ühel päeval sa tõused taas, if you've been born again. kui sa oled uuesti sündinud. Jesus said to Nicodemus, you must be born again Jeesus ütles Nikodeemusele, sa pead saama uuesti sündinud, to enter or even see the kingdom of God. et Jumala riiki
ükski siseneda või isegi seda näha. Hallelujah. In the book of Luke, chapter 8, Luka 8. peatükis. and verses 49 to 55. Salmides 49. Let me just read to you a little bit. Kuni 55 ma loen sealt pisut. Jesus was teaching the people, and he was walking with a multitude. And Jeesus oli õpetamas inimesi, ta kõndis koos rahva hulgaga. while he was still speaking, Ja sellel ajal, kui ta veel kõneles, in verse 49, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, salmis 49, kui ta alles rääkis, tuli keegi sünagoogi ülema perest ja ütles, words that no parent would want to ever hear. sõnad, mida ükski lapsevanem kunagi ei tahaks kuulda. Your daughter Слово, is которое dead. никакой родитель Su не хочет tütar никогда on surnud, слышать. Do not trouble Дочь the твоя teacher. умерла. ära tülita enam õpetajat. But when Jesus heard Не it, утруждай Aga учителя. seda kuuldes Jeesus vastas he answered him, Но saying, Do Иисус, not be услышав afraid. это, сказал, jäinusele, ära karda, не Only бойся, believe, and she will be made well. usu ainult только ja ta веруй. pääseb. Now she was already dead. too oli juba surnud. There was no healing someone that's already dead. Ei saa enam tervendada kedagi, kes on juba surnud. But Но Jesus нельзя said, никого Don't be afraid. исцелить, кто Aga уже Jeesus мертв. ütles, ära karda. And Но when he Иисус came сказал, into не the бойся. house, Kui ta siis läks majja, he permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father and the mother of the girl. ei lasknud ta kedagi Придя же endaga в дом, koos не sisse tulla позволил peale войти Peetruse ja никому, Johannese ja кроме Jaakobuse Петра, ning Иоанна lapse и isa Иакова, ja ema. Now Иакова, all отца wept и and сына mourned и for her, матери. but he said, Do not weep, she is not dead, but sleeping. Kõik nutsid ja valitsesid tütarlapse pärast, aga Jeesus ütles, Но он ärge сказал, nutke, не ta ei ole surnud, плачьте, vaid она не magab. умерла. And they ridiculed him, knowing that she was dead. Ja nad naersid tema üle, И teades, et смеялись tütarlaps on над surnud. ним, But зная, he что put она them умерла. all outside Aga Jeesus Он же and took her by the hand. Verse 54, and called, saying, Little girl, arise. Aga Jeesus hüüdis käest kinni võttes, tütarlaps, ärka üles. Then her spirit returned and she arose immediately. Ja vaim pöördus tüdrukusse tagasi ja ta tõusis otsekohe üles. Hallelujah. The Lord is saying to some young lady today, perhaps, Võib-olla Jumal ütleb kellelegi noorele naisele täna. Может быть, Бог говорит сегодня Ta on kõnelemas sinuga, сегодня. ütleb sulle. and he Он says, говорит сегодня arise. к Tõuse тебе. üles. It doesn't matter your circumstances Ei ole oluline, mis olukord on or how long it's been või kui kaua seda on or olnud what has already happened. või mis kõik on juba aset leidnud. He says to you, arise. Ütleb sinule, et tõuse üles. И Hallelujah. он In Luke Господь chapter Господь 7, девица встань. Luuka 7. peatükis. Jesus had already done something similar. Jeesus oli juba midagi sarnast Just teinud. one chapter before, verses 13 to 15. Salmid 13-15. When the Lord saw her, a mother, in a funeral. Verse 15, the Lord saw her. Verse 13, Luke chapter 7. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, Do not weep. It's maybe on the other side. Go ahead, read what you have. Ja nad tõstsid häält ja nutsid ja hüüdsid Jeesus õpetaja valasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake. Just go ahead and paraphrase that. He came and he touched the open coffin. Ta läks ja puudutas avatud hauda. He was in a funeral procession. Seal oli hautus aset leidmas. The whole city Он could see. пошел и Kogu linn nägi прикоснулся. seda. They weren't inside a building. Nad ei olnud hoone sees. They weren't even at the cemetery yet. Nad ei olnud isegi jõudnud veel surnuaiale. And Они Jesus еще не touched the успели coffin. Ja Jeesus puudutas kirstu. And И everybody Господь stopped. прикоснулся Ja к kõik гробу, peatusid. к гробу. And he said, Young man, I say to you, Ja arise. ta ütles, et noor mees, ma ütlen И sulle, он tõuse üles. сказал мужчине, So he who was dead sat up and began to speak. Ja see, kes oli surnud, tõusis üles ja И hakkas тот, kõnelema. And Jesus presented him to his встал и mother. стал Ja говорить. Jeesus tõi ta oma ema juurde. And Jesus is speaking to a young man here today. Ja Jeesus kõneleb noore mehega siin paigast. And И he's Господь saying to сегодня you, говорит, arise. Tõuse üles. Hallelujah. встань. Arise from where you are. Tõuse kohas, kus sa oled. Arise from your situation. Tõuse üles oma olukorrast. Arise from all the negativity. Kõigest negatiivsusest tõuse Arise üles. from all the weeping and mourning. Tõuse kõigest nutmisest ja Hallelujah. leidmisest. Because the call of God Sest Jumala kutse is an Потому что Божий uplifting, призыв, positive, üles tõstev ja positiivne encouraging call. ja julgustav kutse. это In the book очень of Philippians исцеляющий chapter 3, призыв.
Philippi 3. peatükis. And I'm closing. Go ahead and stand with me today. Ja ma lõpetan sellega ning tõuseme koos selle juures. Verse 14. Salmis 14. Paul says, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Paulus kõneleb seal, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala ülema kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. How many want to press toward the goal today? Kui paljud tahavad selle sihtmärgi poole püüelda, How many want to push forward today? edasi suruda, To see God cause you to rise. et näha Jumalat ennast üles tõsta, Not in the power of your flesh. mitte oma liha jõus, Not for the glory of yourself. mitte oma enda au jaoks, Not to make you famous. mitte et sind kuidagi kuulsaks muuta, Not to make people turn their attention to you. mitte et inimesed pööraksid oma tähelepanu sinu peale, But for the most pure reason of all. aga kõige puhtama moelise põhjuse tõttu, To rescue you. et sind päästa, To lift you up. et sind üles tõsta, Cause you to rise. et sind panna üles tõusma. Would you lift your hands with me? Tõstame oma käed koos Would you just talk to the Lord Jesus ja kõneleme Jeesusega, about whatever need that you have here today? mis iganes su südamel ka ei ole. Hallelujah, Lord Jesus, we come to you with our needs. Jeesus, me tuleme oma vajadustega sinu ette. You're able to do all things. Sa oled võimeline tegema kõike. Nothing is too hard for you. Miski ei ole liiga keeruline sinu We put our jaoks. trust in you, O God. Me paneme oma usalduse sinu We ette. seek your face today. Otsime sinu palet We turn from our wicked ways. ja pöördume oma kurjadelt teedelt. Hallelujah. You said that if we would turn, you would turn to us. Sa oled tõotanud, et kui me pöördume, siis sina You pöördud would meie hear poole from heaven. You would Если forgive our sins. ja annestad meie You patud would heal our land. ja tervendad meie maa. Oh God, hear our prayer today. Issand, kuule meie palvet täna. Oh Lord Jesus, we return to you. Naaseme tagasi sinu juurde. Мы обращаемся сегодня обратно к Тебе, Tõuseme Господь. And we come to Мы our Father. поднимаемся, ja Господь. tuleme oma isa juurde, Мы It's приходим full к of своему mercy and Отцу, love. kes on täis armu ja halastust. который полный благодати и милости. We pray that you would guide us. me palume, et sa meid That juhiksid, you would restore us. taastaksid That meid, you would heal us today. Восстановил нас. et sa tervendaksid meid That you täna, would have your way in our et lives. sinu tahe sündida meid Чтоб Твоя kõigis meie воля elus. совершилась в нашей жизни. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. Praise the name of Jesus Christ. Hallelujah. We're still trying to be careful, but if you've come here with someone from your household me endiselt tahame olla ettevaatlikud, aga kui sa oled tulnud siia and you feel Мы хотим comfortable, быть just очень take that person внимательными. by the hand. ja kui tunned ennast piisavalt Put kindlalt, your siis hand on their shoulder. võta kellegi käest, kes vanema käsi nende õlale ja valeta üksteise eest And let's ask the Lord to touch us. ja palume, et Jumal meid puudutaks, Help us to lift our eyes. et aitaks meid tõsta oma silmad, Help us to rise up. aitaks meil üles tõusta. Hallelujah. Pray with me today. Paletame koos. Lord Jesus, we pray and we ask that you would touch us, issand, me palame, et sa puudutaksid meid, that you would minister to each person that's come sa today. teeniksid kõik inimesed, kes on siia tulnud. I pray, Lord, that you would bless each person that's ma watching palun, et us. sa puudutaksid igat ühte, kes on vaatamas seda I pray, teenistust, Lord Jesus, that you would heal and deliver, et sa tervendaksid ja vabastaksid, that you would cause us to recover, et sa paneksid meid taastuma, that you would help us to arise. et sa aitaksid meil tõusta, I pray, Lord Jesus, that you would restore, et sa taastaksid issand, that you would help us to see clearly. et sa aitaksid meil näha selgelt, Oh God, I pray that you would take us forward and upwards. vii meid edasi ja kõrgemale, Help us to fulfill your will. täita sinu tee. Come to do your will. ma olen tulnud, et teha sinu tahet, sinu üle meid tulla ja sinu tahe sündida, Oh God, touch us. et sa puuduta meid, palun, et Jumal kedagi õnnistaks täna. Ты видишь и нашу победу, и все приключения, Господь. Мы сегодня пришли сюда, Господь. И сатана не смог нас удержать,
issand, ma toon oma laste pärast. Тебя убили, Господь. Иисус, и то ты не жил так долго. Но мы благодарим Тебя, что Ты согрел нас своей любовью, своих детей, Господь Боже. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь. Вот и Колю, Господь, Господь, благодарим Тебя. Мы радуемся, Nende eest, kes on tulnud minniga oma südamele. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя, Tahan, et mina ja Ven Robert sinu eest palutaksin. Tõsta oma käsi. Ma tulen sinu juurde, sa ei pea tulema ette. Tõsta oma käsi. Tuleneb alati sinuga. Why don't you pray with me for the person that we're praying for? Ja kui me toetame, siis aita minul palutada selle inimese eest, kes paneb Господи Иисусе Христа. Аллилуйя. Я то судно на дорогах. Связывая болезни. Связывая все. Glory to God. Вещи, которые сатана делал. Healing. Связывая. Свобода во имени Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Изменение во имени Иисуса. Исцеление во имени Иисуса Христа. Аллилуйя. Hallelujah. From the top of your head to the soles of your feet. Oh, Let yeah. there be healing. Yes, Lord. Yes, Lord. Hear the prayer. Praise God. Praise God. We command healing right now. Oh, God. Let strength, oh, restoration in Jesus' name. Wholeness, healing. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, во имя Господа Иисуса Христа. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Дай Он тебе Jesus. Слава тебе, слава тебе, Господь. Hallelujah. Praise God. Praise Hallelujah. 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 Glory to God. Аллилуйя, слава тебе, Господь, слава тебе. Господи Иисусе, Господь Иисус, благослови, благослови, благослови его сердце, спасибо, уже благослови, спасибо, Господь, за хороший новости, которые получил. Аллилуйя, спасибо, Господь, благослови сейчас. Аллилуйя, во имя Иисуса, Иисуса, Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь. Иисус, Иисус, Иисус. Hallelujah. Lord Jesus, I pray that you would guide and lead and bless. I pray